Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Halalim kodini. Amen, inshallahu ta'ala nastavinaja dalje u kitabi koja počmijam. Makerjam kitabi ano kuajtane kedime zabranime bučaket kerela pelafita rodini. Avdive inshallah počminaja nevo poglavlje koja vikinipe zabranime buča ki tahara, čistoća, higijena. Pa jek taro zabranime buča ket kerela pelafitari tahara, taro čistoća, zabranimo itano hem odova. Te avelo manuš hem nužda ti zvršini ko stajačo pani. Sve od ova stajačo pani. Stajačo pani tano pani koja kojek tan bešela hem ovna džala nad havdela nego kojek tan bešela. Hem taro zabranime bučao manuš te avel hem koji savko pani nužda ti zvršinel. So se zabranimo. Zabranimo itano jer odolea bio manuš od ova pani melari, a od ova pani ne bio veliko mogućnost te čistini pe, jer tano pani koja kojeg tan bešela, nad havdela, nad džala, a od ova bio velik taro sebe pijada, ko manuša razno nasvali pate aven, jek taro glavno sebe pija, taro akla afrička puvija, so se ko manuša i tano prisutno razno nasvali pa, tano baša kava. So manuša ale hem nužda izvršije ko stajačo pani, ko pani koja kojeg tan bešela, pani koja na džala, na havdela, hem na nene mogućnost te čistini pe, nego a čola gjar melalo, hem taro doa o manuša, znači kasnije ovena zarazime, hem nasvaljona. O manuš, pestar, mukela posebna kiseline, kolađanena negativno hem opasno te utičinen ki manuše siri koža. Odole sa velo hadisi hem striktno zabraninela o manuš te avel hem nužda ti zvršini ko stajačo pani, pani koja kojeg tan bešela, pani koja na džala, nad havdela. Znači o hadisi striktno zabranini sebe pjakava. Meso manuša te pazini hem gajla te piravi, kaj hem sar piri nužda kaj zvršini. Javer zabrana ket kerela pelafi tari čistoća, zabrani mojtano je manuše se, ta velo manuš hem piri nužda ti zvršini taro dromija ko taro manuša pirena, taro tana ko te manuša ke denape, ili taro tana ko te manuša čonat od morinenpe. Znači kvajtano zabranimo, pa ki predaje o Resule alaihi salam kavakeri, araken tu men taro kola so i tane prokletime. Ma oven tu men odola so kao oven prokletime. Pa nekoj pučla, koji tane odola so i prokletime. Koji tane odola prokletime. Pa vakero Resule alaihi salam prokletime i tane okola kola uznemirine na manušen. Kola taro tana ko taro manuša pirena, taro tana ko te ola čonat od morinen, ola avena hem nužda izvršinena. Subhanallah. Znači akla manuša hadiseja i tane prokletime. But opasno buti. O manuš izvršindoj piri nužda taro tana ko te o manuša pirena, ko te ola kedena pe, ko te ačonat od morinen pe, a velo tem izvršini piri nužda o telo kjari pe, a nema pesko opasnost. Samo opasnost. A nela pesko opasnost e perel taro akija kategorija to prokletimone uzubila. O Allahi tarakija men taro akava. But opasno buti. Manuš morate pazini hem gajda te pjiravi. Javer buti koja je tani zabranimo i tano je manuše se ko momenti dok je nužda izvršini, te oveli rimo ko pravco je kiblako, kolinea, licea ili dumeja. Znači ko momenti dok je nužda izvršini, zabranimo i tano te oveli rimo prema li kibla, bilo dumeja, piro dumo tirini, ili tirini te pena tirini podanglav prema li e kibla. Kava odnosini pe samo ko momenti kada o manuš arakjola ko pravdipa. Znači ti gari gajlajem te pazini sar kao veli rimo, te noveli rimo prema li kibla. Dok izuzetak tano kada o manuš te pena negde ko
subhanallah prostore, sad na primjer, hajde te da kupatelja, lajta ne vazdimezi do nencar, ali pale pohajru manušti gari gajla koji tano ko mogućnost ti to ili rimo bilo sar samo na dumeja hem kolinea prema li kibla pohajri biovela. Javer zabrana, kad kerala pelafi tari čistoća, tari tahara, zabrani moje manuše se palo piri nužda, te čistinelpe ili te thovelpe pire desnova steja. Znači, taro zabrani me bučajtano pali nužda, te thovelpe te čistinipe e desnova steja. Isto garda zabrani mojtano manuško momenti dok izvršinje nužda, pire desnova steja, te takini ili te dolel, piro lađutno than. Znači, taro zabrani me bučajtano hema kavako momenti dok manuš izvršini e nužda, pire desnova steja te takini ili te dolel, piro lađutno than. Javer zabrani mi buti, kad kerla pelafi tari čistoća, zabrani mojtano, o manuš palo su uštela taro sojba, odma te džal, te dolel, te takini, nešto taro habe ili taro pibe. Znači, taro zabrani me buča palo su uštija taro sojba, odma te džal, te dolel ili te takini, nešto taro habe ili taro pibe, ako anglalo dovana gelote tovel pirevasta, trin putija, trin droma, jer saraloki predaja o Resul alaihi salam penela, ovna džanela kaj sine lesoro vas dok si neko sojba. Ovna džanela kaj sine lesoro vas dok si neko sojba. Znači, dole se i tano zabrani omanuš odmah palo su štela taro sojba, te džal te dolel nešto tahal ili te pijel, ako anglalo dovana gelote tovel pireva sta. Hemo doa sarpnape ki predaja, trin putija, trin droma. Javer buti koja je tani zabrani mojtano te delpe selami okolese ko ako doa momenti izvršini piri nužda. Znači, taro zabrani me bučajtano hemo doa te des selami okolese koja izvršini nužda. Kate harika čova, subhanallah, ovdje je sarullah maro hali. Kaj o insani našti nigde bizo piro telefonite mrdini pa čak nijano toaletite džal. O manuš džandoj telefonejano kupatilo, budroma desini pe neko te zvonini, znači neko te vikinli. I onda kava delle selam. I onda pa na pogore momenti tano kada o manuš dok izvršini piri nužda, irinile se o selam. Insan, jek taro anavaja Allahe sere i tane hemo dova, as-salam, hem tu Allahe soro anav pomine ale kaj, ko nečisto tan, dvajtano jek šeri. Oduj to šeritano, de kao telefoni kedela bud bakterije, a tu normalno na dikeja. I onda palo su završinjati nužda i kloveataro toaleti, a velo maksumi, a velo je vladi. So kerela, lela taro telefoni, em kerela peskelea. Ko pobare slučaja da, čivela o telefoni, ano muj, em odolea, i klova šeri. Znači, o telefoni perdo bakterije, onda otikno maksami, kelindo olea da, džante čivele budro makomuj, je problematično buti. A kalea bi inša Allahu ta'ala završina, abdi sutni tema, molina Allahe, Allahi te del khayri, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.